je selo Rajkinac, jedno lepo selo i danas smo došli da se vozimo sa građanima, da vidimo kako građani reaguju na besplatan prevoz, mada oni to znaju, penzioneri i đaci se vozili poslednjih 14 godina besplatno. A šta će ti građani da dobiju iz ovih sela? Neće više građani koji žive na selu da budu građani drugog reda, da im bude uskraćeno da odu u grad kada oni smatraju da treba da obiđu. Kada je u pitanju zimski period, deca neće plaćati autobus, mogu da odu do grada, da klizaju, da odu, da kupe neki sendvič, picu i tako dalje. Kad su u pitanju ovi stari, a posebno kada su pijačni dani u Jagodini, sreda i subota, tada su odlazili samo oni u grad koji imaju preke potrebe. Sada sam siguran da, posebno kada je zimski period, da će većina građana odlaziti u grad. Pomozite! Dođe, gospođo, dajte mi ruku. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Hvala Bogu. Evo ja došao vas da se čekam da vidim da li danas idete u grad. Idem u Glogovac kod lekara. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, gospođo? Dobro. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ti si plaćao autobusku kartu? Koliko godina? Od 4. razreda? Da, 4. razreda. I tvoja generacija do sada bila 2 puta na moru o trošku Skupštine grada? Da. Sad si prva godina? Šta si pisao sa nečem? Informacija o tehnologiji ili proces. Aha, dobro. Koje planove imaš kad završiš školu? Pa, planiram da se bavim tim poslom. Gde ti rade roditi? Roditelj mi radi u Božić, zato kao odgovoriti saniteta, majka kako. Da. I šta kažu roditelji što će sada imati u kućnom budžetu ne manje 10.000 više, pošto ovo selo malo dalje od grada neće plaćati autobusku kartu, a dobijat će nadoknadu za putne troškove? Lakše je, naravno da je lakše, jer te pare koje potrošili na kartu i na prevoz i sami. Ajde, pozdravi, tata imamo. Izvolite, gospođo. Dobro jutro. Evo da sedne gospođa, izvolite. Dobro jutro. Kako ste? Hvala na pitanju, malo smrznuto. Dobro jutro, gospođo. Dobro jutro. Evo ja, došao da vidim Nema kako izgleda problema. vožnja autobusom. Dobro, dobro. Evo. Dobro jutro, gospođo, ali hladno, gospođo? Dobro jutro. Evo ova gospođa ima 42 godine i plaćala autobusku kartu do skoro. Još 30 do skoro. Dobro mi je. Dobro jutro, domaćine, kako je? Dobro jutro. Kako ide? Ide dobro. Idete malo do grada? Pa mora, za malo lekovi neki. Za lekove? Jeste. Ali imate vi ovdje ambulantu da nose lekove? Ne. Ne donose? Aha, to ćemo im reći da, pošto ima ambulanta, da imaju i apoteku neku. Hvala. Reći, samo hvala. Šta kažu građani Duboke? Pa šta, hvala vas. Zadovoljni? Da, pa šta ima da se kaže, gledajte šta ste učinili za ovo selo? Gradišta, doktor dolazi, struja, ulično osvetljenja, dom kulture, dom penzionera, šta ima loše da se kaže? Sve, hvala vam, za sve. Može, izvolite. Samo da vas pitam nešto. Koliko je bilo nadoknada za putne troškove do 20. januara? U visini karte. U visini karte? Da. Koliko karta? Bilo je 135 dinara. U jednom pravcu? Da. Znači 270. Puta 30 dana 8100. Pa Manje vikend. za mesečnu kartu je bilo to umanjenje. Da. Sada da kažete Ratku Vučunoviću, direktoru, ja sam ga zvao i rekao sam mu to, da ne ukida to pravo radnicima koji su imali pravo na nadoknadu putnih troškova, bez obzira što je grad i opština obezbedio besplatan prevoz za građane, jer vi punite budžet grada Jagodine preko vaše plate, od poreza na plate ide 77% lokalnoj samoupravi. I mi hoćemo taj priliv od građana na teritoriji grada Jagodine koji pune budžet, da im se direktno vraća u džep. Hvala. A koga imate još u porodici?